Mega Project Hope has come to Papua New Guinea, and it is endorsed by our national head office. Jesus challenged us with a great gospel commission to go, to preach, to teach to all nations. Hope Channel has placed a high priority on the importance of contextualizing our message, of preparing TV programs for the local people. And we have now come, the time has come for Papua New Guinea. We are thrilled as a global network to be able to gather some of the technical experts that we have, to bring them here and to participate in the first ever Mega Project Hope. The time is here. We are here. We invite your prayers. Now meet our team. We want to use our media skills in a mission experience. And Mega Project Hope is providing an excellent opportunity for which we are thrilled to be part of. Every exciting story has its first chapter. In every family, the arrival of a new baby is met with joy and happiness. We welcome Hope Channel to Papua New Guinea and encourage you to pray and be part of Mega Project Hope. This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Thank you so much, Papua New Guinea. And I hope nga makabalik na si Jan Sir ug si Rami. Jans and Rams, agad pa kayo nagulat sa inyo diri. Kaya na tayo mga bago nga show diri sa Hope Channel. O wala mo, wala gid tani. We have a caller. Okay, we have a caller on the line. Hello, good morning. Good morning. Uy, so Kid cute. Station. Okay. Unsay tubag sa atong question? 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God. Daniel 6 verse 10. Uy, murag memory verse na to. Congratulations. Is this a little princess or a prince? Lalaki o babae? Lucky. Uy, lalaki. Cute ka. Sino na sa itong color? Charles John Igay. Oh, sige. Hi, Great Charles. sa. Tagangan mo time. Great. Sige, si Mami ug Daddy Charles. Okay, 3 seconds. Wala na. 3 seconds. Okay. By the way, Let's see kung sakto bang answer ni Charles, no? Na-excite mo tato. Overwhelmed kita sa... 3 times a day, he got to his knees and prayed. 3 times Daniel a day. 6:10. Oh. Pero sa pagkakaroon, dili na 3 times a day, 10 times a day na basta daghang problema. So, pasalamat yun tayo na problema. Okay, natin sa itong mga greetings. Happy Sabbath Hope Channel. Unta, inyo po i-invite sa Panimbayan sa Kabuntagon ang Ere Group ni Ma'am De Los Rias. Kay nindot sila og mga awit. Nag-visit sila sa amuad diri sa Imbatog, Baungon, Bukidnon, SDA Church last Sabbath. Actually, Ere was here atong mga permiro pa nga mga episode sa Panimbayan sa Kabuntagon. Okay. Kami ni Mara to. Okay. Ako ipasalamatan sa atong panibaya sa Kabuntagon, sa atong Bible Beats. Mr. and Mrs. Boss Rex Gonzaga. Thank you kayo. Oh, natay mga belated birthday karon ato ni silang i-greet kay para dili sila magmahay. Okay, belated. Si Ma'am Susie Flores, iya belated happy birthday o kang Tito Latusa o kang Ma'am Latusa. Ato silang in fairness, si Sir Tito o si Ma'am Latusa nakantahan sila last Sabbath. Nakantahan sila. Okay, si Ma'am Susie Flores og si katong gi-greet ni si Ma'am Lilia Salvador pod. Og syempre lang pakiapil sa kanta si Sheena. Akong birthday sa akong mga si Sheena atong February 17. And then si also si Apple Crisol, iya pong birthday. Motong nadunggan ko nimo nga nagkanta-kanta ko te. Greetings to nako para sa iya. So okay. Napatay 4 minutes. Concert siya on her own. Napatay 4 minutes. Okay, kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, greetings pa more. Greet na ako ang Corpus family nga Simba
Nga simba na gyud ta dasig labi na kang Auntie Desiree, message from Chavoso family. Greet na ko akong mga mama ug papa, happy 26th anniversary sa ilang duha. Dili unta mag-away pirmi. I love you mama ug papa. Message from Jervin Chavoso and happy birthday also to Cheryl Rodriguez. Akong panimbayaon ug i-greet ang tanang tagainubulan sa Laim Misamis Oriental. Mayong adlaw Sabado diha kaninyo. Panimbaya kay Jamboy Duran of SPUC Coral. Panimbaya sa Almenia family, kay Ma'am Eden o kay Sir Eddie. Kauban kay Janiel, Pearl, Dongdong, and Renren. Happy Sabat sa inyo tanan. Good morning and panimbaya. I-greet na ko sila Tita Bebeng, Uncle Lolong, Liling, and Baby Red. Happy Sabat, Team family nga nagtanaw karon Jaya Buscato di Aini. Okay, Panimbaya Hope Channel, adlong ipapahulay na sad. Manghinaot ko og kabaskog sa panglawas sa tanan aron makasimba pagkaugma. So gabi ni nagisen. Ako pud unta panghinaot matabangan ko sa pagampo aron luwas sa pagpanganak. Salamat from Salay, Misamis Oriental. Well, natin mga prayer request diri ato ni siyang i-adto sa Let's Pray Cagayan de Oro. MWF na siya. Monday, Wednesday, and Friday, 6 to 7 in the morning. Tanan ninyo mga prayer request, ihatag na dito kay pagampuan na sa itong mga care group. Kauban ni Pastor Pitugo og sa iyang guest. Yes, ako panimbaya diha si Ma'am P. Tanghal na siya karon siyang Pinoyanan. Ma'am, kami din sa panimbaya sa Kabuntagon nagapre nimo nga mauban na ka na mong simba. Pirmi ka visit ni Ma'am P. Tanghal diha. Hopefully maka-visit po ta. Oo, taga na to og makakanta po sila. Kaya dito may Sabat malipay siya magtanaw sa tuwa. Ako yung panimbaya diha, Mr. and Mrs. Jerry Homo, kauban siyang anak, si Stephanie, si Johannes, natanaw sila karon diha sa Patag. Good morning and happy Sabat. Ako ipanimbaya, greet na ko ang Baang family, Wagan family, Kayatuna family. Happy Sabat, God bless, more power. Panimbaya sa Kabuntagon and happy Sabat. Greet lang ko og belated happy birthday kay Master Guide Apjan. Master Guide ni MG? Which one? Oh, Which one? MG. Apjan nga nag-birthday gahapon from loved ones. Basig MG na yun, love. Amot lang kay MG. Anong Master Guide MG eh? Apjan. MG. MG na, sorry. Lisod kay Apjan, Master. Dagana kay kong bloopers, ane. Okay ra, okay, normal. Good morning and happy Sabat ninyo tanan din sa studio. Ako ipanimbaya nga akong igsurog mga uncle o mga auntie dito sa Lanao del Norte, mga Selgas family. Happy Sabat ninyo tanan din gikan ni Titing Selgas diri sa studio. Sa pagpadayon, Okay. ako i-greet si Ate Ronor. Ate Ronor, kita taon niya. Hi, good morning and happy Sabat. Pag-i-greet ko sa akong sister si JJ Evalie, especially sa iyang bebe, Jai I. Also, my lovely one, Ronald Tabang. And Napay 2 baby, minutos. baby RJ Nal Tabang. And my lovely parent, Minda Ibali and Jerry Ibali. Especially all Ibali and Tabang family. Thank you, kaayos, pagbasa, and more power panibaya sa kabutaan. Panibaya kay Ate Ronor again. Kauban sa iyong pamilya, Kuya Eddie, Simsim, Waway, and Kiboy. Happy Sabat. One more. Panibaya kay Marmar and MJ nga kanunay gatanaw sa panibaya sa kabuntagon. Simba na ta. Happy Sabat sa inyong tanan. Good morning, happy Sabat sa tanan, SDA Tagaluan Church ug sa Ballestero family ni Roger ug sa akong pinalangga nga mama Natividad Basagan nga nagtan-aw karon Sabat. Greetings gikan kang Mrs. Ballestero panimbaya sa Kabatanunan sa Everlasting nga magpaygayon sa Youth Fellowship dito sa Sambulawan Church sa kang mama Tata Papa June ug tanang miyembro sa Amoros Church. Happy Sabat everyone, and also to Baby Angel ug sa akong loved ones diha sa Mauswagon Don Carlos SDA Church gikan kang Jessie Balakwit sa Nanuri. Okay, amo po mga pagpasalamat sa Nanori International School sa paghatag ninyo kanamo og chance nga makagamit sa Nagsakay-sakay inyong mo mga silang bus. sakyanan. Thank you kayo. Love, ikaw na pronounce sa pangalan ni Pastor. Ni Pastor Che. Pastor Che. Choi. Dili lang yung Choi It's Che daw. pronounced Che. Okay, Pastor Che, thank you so much for granting our request. Okay. Og si- kang Torniado. Mr. and Mrs. Nick Torniado. And also to Dan, Jongjong, si ngalan ni Kuan. Clint. Thank you kay Og Clint. sa support po sa mga ginikanan og parents sa Yes. SHE, especially to Mr. and Mrs. Abueva sa paghatod Of course. sa SHE diri sa Cagayan de Oro. Thank you so Sweet much. Heaven Yes. Secto. Itimbaya ko sa pamilya ni Joel Chong diha Carmen o kang Cheryl Duterte sa iyang adlaw natawhan karon. More blessings to come and to you and your family. Okay, panimbaya sa Ipunan Church, fronting Villamar Subdivision, labi na kang Elder Ruben Palma and Mr. and Mrs. Mercedes Tagailo, Mr. and Mrs. Chris Octaviano, Miss Eunice Maloya, and Marilyn Pelesco, gikani kang Jana Pelesco. Okay, mga kapaglaom, ang time na to wala na gyud. So, daghan pa tag Sabado nga moabot. Mga gwapog mga gwapa, ayaw mo kalimot tan-aw mo sa panimbaya sa Kabuntagon. Ayaw kalimot nga usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga gugma sa pakigdait.
pagtinabangay ug pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon, ang dungog ug himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel. Kami kanunay kaninyo naga Panibaya sa Kabuntagon. Okay, ako ulit ang kagandong ng Central Church. Sabado, Dahonan Family. Mga panibaya diha kang Ma'am Cora og Sir Edwa Himan, Sir Rex and Rami. Ati Dadak. Sabat. Inugulan Salamat sa atong mga singers gikan sa Mantika o gikan sa